Barimo banjune secondary barabara mu moneka itene kandi boretia share barabe na banji SS baira na bono ntugote mathomo ya wita na mbere na baka ba mami maskuru bakiare busine yake gangoro arimo bandi berite abunge hukumira kuona ne bakwandikwa ne TSC kenda bachokera kiri mathomo yo. Power. Tunasema nini? Bando mapambano 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 bando mapambano. Mugomo warimo banjunia uthiete na mbere ndeni ya nthiguru ya Kenya muthenya we munthi ba kaunti ya Tharaka Nithi bararingaringa goti kwa mubunge Kareke Mbiuki bakiendaga mbegwa na tigo gutumana kiri mbunge nene. Tumetengwa, mwalimu amekasirika, mwalimu hajafurahia, mwalimu amewekewa mzigo mkubwa na mwalimu awakaribu kufa. Ndio tunasema ya kwamba punda amefanya nini? Bariuga kimbanjeti ino ejete kuruthwa. Banjeti ino ejete kuruthwa ya mweri wa 6 ya thirikari. Arimo baba bekiro mubangoni na batengerwe mbesha nikenda nabo bandikwa into permanent basis nikenda batikarete thina no iriku bekareta na babange bandike ni TSC na bena balwa na bagwatage misala tera bagwataga irie batirie timbesa yu bagwataga mbunge no kubegwa na gutigira bakobekera kanyamu tugikinya mwanko yujite wa kithirikari. Is the representative of this constituency and the matters which we are raising are matters which touches the functions of the member of parliament, which in particular is the budget making process. Wakati bajeti inaundwa, aende hakikisha kwamba na wabunge wengine wote hakikisha kwamba tumewekwa pesa ambayo itatumika kutuajiri katika permanent and pensionable. Arimo baba baugite kiama gia TSC kira kiandikaga arimo gitwire kubaringithia chenga na kubathiurukia kibaumaga na nyuma. Tulidhani ya kwamba serikali wanatupea kandarasi ya mwaka moja kisha watupee barua ambazo ni za permanent and pensionable. Lakini serikali ni kama walikuja nyuma zetu na wakatulamba na wakutupea zile barua. Bainyiritie aciari kaba bagwatie ndwa ino na njiri ya kuigana bao mechie no ntugutire buana banjunia bakuthikuru cukuru na batikwirigira gucoka macukuru mamaru aruru. Katuga tere aciari nabo ibere baigana bao mechie no ntona ara ana cukuru tiengo ibaene ono Mtugwatie ndoa. Aciari ibaigana mechie asiari inyabo iba umire streetini ibatiga kwenerwa ana kwengoge ekuruteka cukuru kwegera kien betina nara kuthongotha kuchetha gakuro na kurea kurukia arimo baba baugite ngiri 17 ira bakunenkerwa mweri kiringithanwa na mathina ira bakuona ikang'orangorio cukuru cio jurite mathina nkutho. Shida ambazo walimu wanapitia kila siku kwa uchungu mwingi sana. First of all, ukianza pale staff room, chai tunalipa, chakula tunalipa, mambo mengine tunalipa, transport tunalipa, mtu ako shule ambali kutembea kufika huko, it is very costly for the teacher. Na sisi kama walimu wa JSS tunasema enough is enough. And teachers ibatiga ototomera messages sia threats. We are not going to buy their threats. We are not going to buy their threats. We are standing firm. Togechoka chukuru nuanga on permanent and pensionable. Otie mwalimu gachoka chukuru ona arimo bakubanga gochoka. Arimo bara tokabagira chukuru. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mugambi. We Martin kuma kintu tuno tukona kanya kambere gakunoko etakuraya ncokerete na atu twingi. Ana bako ni botoro barojo ritana mwana waku egabwa gwikaga muthitho ari umunini kenda ombaga kubangira rojo rwawe na Solution Sacco Hippo Junior account baritane ati ochumuni yonde ni agitumi na gwikaga muthitho yonde ni bobwega ni ontubo matuko janyu mene muthitho joka batetheria gukura ni twitikaire free internal standing order na nkuruki turi na fande ya twana na jangi jama ingi rugura Hippo Junior account kirerwangirwe tururu ya kwinagwe na wigwatire Hippo Junior
Piggy Bank utheri kenda kuthongomia wiki bo muthithu kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira 0728787972 kana uriongire mutandao wetu www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Kaka, hii ni miujiza. Mimi nimejaribu kulima wa mahindi hadi nimekata tamaa. Nimebadilishwa na kilimo cha mahindi. Nauza mahindi yamenijengea. Na pia mashamba nimepata. Na isitoshe, napata lishe bora ya mifugo yangu. Shamba ndogo hivi unapata mazao mengi na pesa nyingi. Siri kwa wapi? Siri ni hii. Kwa mazao kemkem, napanda nikitumia Elgon Dhabiti Maize Planting na baadaye napalilia nikitumia Elgon Dhabiti Maize Top Dressing. Bas, matokeo ni mazao ya ajabu. Wacha nikatafuta hiyo Dhabiti. Ndio, kwa mazao kemkem tumia Dhabiti Planting na Dhabiti Top Dressing Fertilizer iliyoongezwa virutubishi na maadini ya chokaa ili kupunguza asidi kwenye udongo na kuzidisha mazao. Dhabiti Top Dressing Fertilizer imethibitishwa na wataalamu kwa manufaa ya mimea yako. Mwezi huu wa Mei, changamka na StarTimes. Tunaleta joto na channels mpya na shows mpya kwa ajili yako. Chagua bouquet yako na uwe connected. Enjoy magic na adventure zaidi kwenye Kili Channel. Oh man, this is gonna be awesome. Ni sherehe zaidi kwa wapenzi wa spoti, wrestling, basketball na football. A goal to send a message. Lipia subscription yako uwe connected. Guswa hisia na drama na telenovela freshi, movie kali, documentaries, mziki na lifestyle channel. Changamka na StarTimes. Let's get ready to download StarTimes on app kwa burudani kemkem wakati wowote popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Mabate, we mama mabate, mabate. Ukipata baridi, nunua mabate. Mama mabate. Ukitaka usingizi, nunua mabate. Mabate Rhino, ni Rhino, ni Rhino. Mama mabate Rhino, ni Rhino, ni Rhino mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Gono tuweta mbere kurumira nteto ciwaru thaithatu. Mwandiki munene wa kiama kia arimu Kenneth Meru Caxton Miungene riti arimu bae na weteri na kwa thirikari kanya kende bandika kuringana na ura betikaniririti akiarimi ungi wita arimu ba GSS batina kiama kio badetera no ntute ame banat kana kupet na maandamano bara kubwithia ni mugaru na ura koti yuete. Kagite nega karimo banjuni secondary ntere mwanya bethirite bagitonya mugomone bakienda kwandikwa ni thirikari ngugi ya njira ya permanent and pensionable akiaria mwandiki wa kiama kia Nataja Meru Caxton Miungi na ugite kiri mucemano jura bari na juju ADC jura jua thithikite na munini wa mutongeri wa Mugongo Rigathi Gachagua ni bethire bagikia na bakiuga mathina jarimu baba Gachagua ejire batu twanekane mararamiko jau jonthema bya kuga ati junior secondary ni ana beto na ebabwiri kwithia bakiri agwa bwega. Miungi ariuga kumane na mucemanio jou ni baero irane ari mubaba junior secondary bakandi kwa permanent and pensionable gwekinya mweri jwa iri mwanka jwa ngiri jere 25 aria miungi akuwa bare na wirigiro thirikari kojuria wirane bou thirikari ne twashwire ati antuba by next year February ikagerire ko absorb band ko by permanent
na tue twetera nonto no tutenda okaria thirikari nonto niugite ikandika antu babaingi na tuona mbere gwita kwandika antu babaingi nandi ni iromba ria miungi kiri arimu ba gutigira ni bagucoka kirasi ne beterete thirikari ujuria wirane bwao arimu baba uthomithia junior kimiro kiuga yeterete iteguja ende kero tinganagia itue tubeza tubone ko tubeza tukai lakini betere no twambiririe kwenda kuria antu bano tukwina wirigiro bona thirikari ibeta etere no tubaruirira muthiene miungi ariuga arimu ba junior secondary batina kiama gia kubatetera na kagitene kara betere kotini ni bashindire gamba na akiuga kuringana watho bwa koti bugire bacoke ngugine nayo kiama ya TSC ithireke ingia mabatara ja gwikinyira mweri June na mwaka jojo na ko miungi ariuga mugomo jura bakuthithio kagita gaka yuithirite jugitithwa mugaro na watho ketho kwendo strike ikiama fulani gitarike fulani ketha nandi babwiru strike through nat ka babwiru strike through kupet nikenda mikakati tugetanio through the labor tukine kana labor notices na tuna kana matujo thema kenda tumbo strike nikenda batekeje kuthurumiwa ituje batena kiama batendene nat batendene kupet lakini tukwendo bera nandi ebabwiri kwithira baitaga nyaba kwa kiama kyakyo batetera ikiriko nikenda baka jiunga nakyo namba 2 kwenda kuga atiri gukurukira organization yao tikiama nandi gukurukira organization yao ibetire kotine na bagwita kotine tugiba sindire lakini yo koti yaugira atiri status quo to remain mwanka August kenda TSC yumba kuthithia uria antu baba ugite kana ethe kwibanga ungi kira pomba kuria TSC ni ati kinyethera na baibetire mugomone ikabathukia ikabathurumu mbere bacoke cukuru beterete itua uria court yaugire betire August nikenda tukomba gwitanya bwega kuma gicigo mbunge kia Southiment nke report rato cia wero ria kwarietwa ni Mutungi Kare Kimera nikionete hukuma thinene ringi nyuma ya thirikari ya kaunti ya Mombasa kuwa batikwenda kimera ki kaunti ne una kinya witithia woti bwakyo itiro mbere mira ucithira antu na segentere mwanyaremi baitiwa baitala asarene na batikone mtu wa kubatethia Finia Simana na thurandite ronoro kire siasa Kaunti ya Meru ni yekenene into bibingi na kiruremi mirekethira ikioneka kulikia miribu kadhaa orimi bwa kimiraki bokioneka witiri manendo gwatine bo kadhaa kumania na thoko ya ruarua iria Mombasa kuingwara ne kimiraki kionekete kunyilika ende kinyambere tukinyau anguchoke nyuma mwakene ngiriele 18 Gavana wa Meru Kaitene Kaunwe Kiraitu Murungi na ithirite akireta ira Meru mbeu cha makandamia ngirimana eli na kinya cha mbokando ngirimana eli ontopurani ndi ithirite akiura kiarimi kwithira bakirumaira kenda witetheria ke biashara chio na kinyangwe chio chigiorimi Gavana Kiraitu akiwa nende murandi utumirite milioni 90 ontopurantu batauririe na rambe chechi ithirite kiuma kiri makandamia mwaka yu tuitumira milioni 60 milioni kiri makandamia na avocado 30 milioni kumbe shira tutumira this time kumurekera mbeu iyi ni milioni 90 Endi mantu yoneka kuthuka kumania na mierio ya ura wari minister wa urimi Mwangi Kiunjuri arekuwa ni betikaniritie na Gavana Kiraitu Murungi utumira kigina kiu kiurimi bomira kiukukiria urimi wa makandamia na kinyambokando. Ile ingine tuko naye miraa fat, pesa ya miraa niko naye na tumekubaliana na Kiraitu na serikali yenu kwamba hiyo pesa yenu tutapea ile mingi mimea na tumekubaliana avocado na makadamia. Miario ya Kiunjuri yathukia mantu buru arimi na tungeria barimi na kinya biashara bamira na muthuru pakiwa no Mwangi Kiunjuri ethira ichokaira kanwa kakie na kuakithira ni umani mbeche chemira chithirite ikioka kwa kire kura makandamia na kinyambokando.
ndene ntuko mwanja ikethira tutira ibwa kiunjuri ataka anusha manto ya na obo yathibitishwe ne abunge beto na yathibitishwe ibara tuthurite ya ukanushwa kialali batu twachoka kotini kenda yerwa yau yatiumbika bakiongela boneka kwanilia kiraito na kiunjuri na kalika mwe bakiwa baili bane ndiba ina mubango yokura na mbecha chio chemira ito komea kiraito mwangi aritete mwangi kunjure Nairobi kenda yoko yero bakaya na mbia cia mira lakini ontwende manto yo babwethe sikinyuma na sheria cia mira nora kwetekanererwe ibyo byotoma akana kwa akana ketha ne batumirete mbia cia to boye onto ibatwere rinyene remora ministry era batwere yana nja mwangi kunjure na kunjure nwa empara ya into itone wa president ya mwerere mpempe na arete ketha korea mpempe cia yako ketha mpempe kaita oyorere keu na kwenda kwaneria na mira na menyere mbia cia mira itio kumamp cia mpempe ira ukumire arimi bakiwa kinyane bakwenda kumenyethwo boya kithira kambeche chemira chethire nindi chitumairo akire kura imira bingi bakiwa no mwanka bethire baitara kwa mabubuongwa inaburi lakini itenere mira nera bu muno itenera munya lakini bwana gira idore kamera era kazi grobu umeanania na mbogando mugari tathogone na mbogando ikora sio razoga sio ngabana kiraito murungeni na uchamba bokatha aumba kwithira kiuma ira werune na kuawe oti muntu auria ethira kirekana na urimi bomira ende kirethiria kiwa ni utara arimi bakimeraki kwanda kinyambo kandu na makademia kendara batu ukethamira bakethira baiketha imira bingi aito murungi auga mira igakurwo na mira yongero na riri ende uwo le mulimyo mira kiraito murungi amwira nongere mbecha ande avocado na ande makandamia iri watigere ate andite mira awata mbecha cia mira na arua akawata cia avocado ruju na ukia akawata cia makandamia na chiombe chire chatengeri mirani thirikanene chioneka ikireta siasa nyuma ndeto tambwa tembeche yu ni chio chatumero kura mbeo ya mbokando na makademia ndeto nende thirite ikiara kwa kinyani MCAs bambunge ya kaunti ya Meru tukwenda kumenya mbecha cia mira gukitha kiunjuri kachikirie kire avocado na itukwenda tu kwanda avocado tutekurega lakini vote yo imwanya county government no to mbecha cia avocado na mbecha cia to nacio ira uhuru atwere cia mira citengugerere cio mucemani uyu weti kati ya gavana na waziri batu tuteri wananchi bara bahanda mira bateri utebwo mbo weto karambe wilibira mwananchi urokurima mira umwira no yeto munenkera avocado na makandamia na mbeca cia mira no tikarite nwe nthi umwira ende na babunge bange bambunge u bedira bakioneka kutetera ngabana kiraito murungi na kuangabana kiraito wendi bokie tare mibamira bedira bagita ngaba mauru ende ne kurenjira iyo baukiria na kiraito ne rira arimi betu bamira uju kinyethe awe na mireku ndeithia ng'ombe ijiri mborere ugaitaga ku ugekira mira ene ku mire kabua une wara yo na ni werire arimi betu bamira no urithie ng'ombe ijiri no kone nyambore kunoria mireku no tethine ego intercrop na crop ingi na una ro kone nyamunda yaku ijo tigero amunda mikandania iri ukarija ria season yankandi eja na nyuma ya ndeto atigigina kemira ni kitumiri kumira kamiti ya kurungamira kigina ki etongeretwe ni mukarigiti wayo kelo garsama au gambecha yutethirite chitonga wa na kinyiti kithirikari ya county indi ni thirikari nene mbecha yuire. Tell the Meru people that the budget allocation which has been given for Mira development is intact. I want to repeat and say is fully intact. Enda kulikithia urimi pa Mira nende na bwata mbaru kinyambunge ya kaunti ya Meru ethira itenga mbecha chioteriria ukiri urimi bo the motion you amantu ya mira na bakomba on support you akiloka na vira tugoromba ke motion you atugoromba thirikari ngavana kiraito murungi itwa mbecha ke budget ye baretete kiumia gitwitite kenda tumba utethia arimi ba mira eho ni miakene ya 2018 nende tu ya mwakene ya 2024
biashara ya miraa kaunti ya Mombasa nionekete kiringe kabu kadana ngari chotonye miraa nende kuidira ikyongela ogoti burachedera ikirea arachedere ikyongela wakuma chiringi ngiri 50 mwanka ngiri 80 mwende miraa aretwa arerona arenga aria mirire ngiri 80 akathia torenge ndukene agaria permit ya ngiri 20 atura mera tukona tutesa Mombasa lole kale gato na kwa miraa ikale kanini kere su ngiri 80 biashara miraa ne kuere buru Mombasa. Gavana wa kaunti ya Mombasa akiwa ni ndiki miraki kinyani kedirete githuka kiandu kimbithe bokadha na batongeria bangi bakiwa ogoti ni bwitira bokyongela waburu. Wewe mimi nauliza wale wenye kufanya biashara hii, nyinyi mko radhi kweli watoto wenu waharibike? Tunapata watu wanaanza kuokota makaratasi. Sisi tunamuunga mkono Mheshimiwa Abdulswamad Sharif Nassir, kama umeongeza bei ya mugoka na miraa iongezwe kulipa ushuru, lazima hiyo ushuru ilipwe, because we have to put rehabilitation center. Maya ugambi bobo ogoti ndotie mwenga bana wa kaunti ya Embu Sezlimbarire augaga ikinya Mombasa na kwaraniriana ngabana wa kaunti huu na umarune nedira ikinya kiande ne ya kaunti ya Mboa. Batwa SGR tuti Mombasa tuikarinde na gavana ucio atige gutubivinyiria ngombo. Atongeria aba Mombasa bakiwa batitayari kuthikira arwariru ende wachai mbarire na umbere ukinyana kwaraniriana na gavana wa kaunti huu kendo tiera kimera kya muguka kira kidara kikiri mawabu kada kaunti ya Embu nige kwedra kigitana mbere kwendwa ntereyu. Kuna governor anakuja for the talks and the leaders, we are telling you we are not ready for any talks kuhusiana na mambo ya mgoka. Akariba igembe bakiwa ni banyelekete tayari ni kwaga thoko ya Somalia na kinyande goronene ndi thoko ene kwedira ikilima na riu nende mantu ya tebui. Let them talk. Wacha ongee. Tukifungiwa Mombasa, tumefungiwa kwingine, sisi tutakula nini? Tutasomesha watoto na nini? Tutaenda wapi? Ni ana nkurumani wiriane ndi bikedira bikiumaira. Mbere thoko ya miraa irithuka nthigurune Chaume rais no ethire akiolotawa athaine ndi kwithira ikiuthuka ndene ya nthiguru ya Kenya yoyo ngwari no abatire kwithira akiolotawa. Mutongeria ura wewe thire ukiringaira kurari no kona ya kaobwa kwithira kiringataira kimiraki ingiri kakariba yembe bethire bakithuka kiana njire kuria kwanda makandamia na mibokando mwakeni ya ngiri 18 Phineas Imana gari ya siasa kirindeto Cheweru. Kumaniana rwariero kurea kimera kaunti na Mombasa musiasa na murimi wa miraa Daktari James Mithika uwete kutene tumikia kwelenka kaunti ya Mombasa kirimantu igi kimera endi babati wito otariro watho ni koti. Ewe munini wa gavana kaunti ya Meru Mutumantu Edinke uwete abayeta Mombasa ntugaro na Sendita Kadhuri Murungi ushwira kimera ntaira. Marion Karui aina ripoti. Ni na utongeria bwa Central Kenya Region Economic Block buri kiuria kingi ni na utongeria bwa Meru County buri. Ni munini wa gavana kaunti ya Meru Mutumantu Edingia akionania kurea kwanirwa kwawe kumani na kuingo kwa kimera kia miraa kaunti ya Mombasa na kaunti ingi cia Pwani akiwa akinya utongeria bwa Meru ni bubati kwithira bukithia atira ntubu na turea Meru kinya kethira tutina inya etubatire kuciumia tukaita statement yetu that bauba kuua kimera kietu kira tukurima. President yagera cia ku encourage agriculture yithre kimblossom dene ya nthi yetu ya Kenya na kuibon governors na baba kweria kurwaneri maretu turea Meru na manto yau ya tibui ikuona ni ya Meru we are under siege itowati itulikitwe na tutitite boya. Akiaria mutumana wite itare wathani bwa gavana Kiraito Murungi ni kwari na mbeta cia tengeri kimera kia miraa na kinyotongerie nebo ni betere na mbere kwendelethia mutaratara yu na nontubu atongeria barwangirwa trade na urimi kaunti ya Meru ni babati iri kwithirwa bari ukinyanteri uko thiatira kimera ki tugiuku motongeriene gavana Kiraito twethire akiallocate specifically urimi bwa miraa milioni 24 na tuwe huku maitwambiririe kwa allocate budget yo karia urimi bwa miraa ukaria kubwithia trend fair
ya kuona ni ora mira etibatire kwithire kiarira so negatively ya kubwithia validation kiri mira ya kurwa na mirimu era ya affect mira na kinya ku ku facilitate movement kana travel both inside the country kana nje Kenya wita guchwa biashara na kwariria manto ya mira. Budget allocation yuirio in the Department of Agriculture na ito kwenda kuona manto yau ya mira ya kirekebishwa ni utongeria bwetu bwa county Department of Trade in the county government of Meru kwena locations chiambesa kwena budget in that department nitubatire kuona CEC wa trade na chief officer wa trade na director wa trade be Mombasa, by Kilifi, by Lamu, by Malindi, by Kwale, bakiora sia wenzao ni ate gukarika. Ni arankuluki awite ntuku ya Ruyu baita kaunti ya Mombasa bari na seneta wa Meru Kadhuri Murungi kuona gavana wa kaunti hii Orira Daktari James Mithika musiasa na murimi wa mira awite otetu mikia tongere kuliunga nao njira ya mwerekera akiwa ni wiki ya untubu kotini. Mheshimiwa Kadhuri Murungi na rambukira appointment na gavana wa Mombasa na twaria kinya na biashara barabara tango ge Mombasa baraba one twe bethrete be na thina muno na tugeta na Ruyu on Friday tugatirimana nabo na gavana wa Mombasa na twete appointment on Saturday so ninkoromba atongeria bangi baraba bakiumba kwa twa company twete anto ba Mombasa na kinya Meru bethere pone be na anto bombo bari present tugakaraya katwete kaniria na ndwaira mire kuruwanio kureana muno na bagwa tukarie na antu ba Mombasa itara koroni twaririe nabo pare kuingamira thaiga twete kwaria abo antu betu katwatura kwina rimbo rumwe kwendo shokia tongeria ba Mombasa na ba Kilifi na bangi bonthe barabe na mathoni ya karia ya kire article 191 wa katiba ya Kenya ira yuga atiri kintu gikia kuthithirwa sheria ndene tura ria Kenya uti county bwiri kuthithia sheria yo kithukia number 2 kaua na uti county ibwiri gwikira watho no buriku bwa kuonjia county ingi ki biashara ki urimi kami karire kyo negendelea kwaria manto maingi muno lakini ibi pengele bile bila kwenda batu tutabyo kotini kankwenda kwira antu betu bembe na tiania batu rimamira woni na tongeria bangi nkabwira rua sana ikotini twetete indi twire kotini twe interpretation ya article 191 nekende rutikae rwano rwa nkau ai tukaingamira atongeria betu bakenda magwaria abo ai tukaitie mira ete kwenda kwekirwa kiaone kia muntu noriku mira ete kwenda kwethirwa ni ushoreba muntu noriku weto mutongeria nika ye no shore katibe ne Kenya na article 191 kambuge mira ne athurano na muguka kabisa turia Meru tutwire kuria mira tutwire kwendia mira bariwa Mombasa antu beria muguka bakauma nthu uti wore mira auma nthu kwa umira ikaetwa in the same breath na muguka kwenda kuriana na babu antu wa Mombasa ati mira ne thukitia na benu mbero olieni kirine kienu bone nimbie kuriana benu ndawa nyingi cia kulevya i Mombasa ire abukenda kwethia ati mira ne ritete na benu thine kuthwa batena mathone sawa tutete kiria mire yakwa ntaka ne muntu noriku Nikiripotera Weru TV kumembe Beta Marion Karugi wa Kenyua. Iro mbare rwangi rwandethia runguro ministry ya urimi na ndethia rokulukiro milioni yana kire budget ya mwaka 2024-2025 kendo kinyanira wira ne rais wa kambuni ya Meru Dairy nithirite nende ritikirika atongere barabo kari kiriwe karoke barani abunge mwanya barutite maoni kula ni ndimo diene betikiria okulukikina kikendo kinyanira kiroto kethirikari ya Kenya Kwanza.
Bomo bwa wira ni bwa Rais William Ruto ni gutigira kiwanda gikuthondeka irio cia nyamũ cia ndithia kia Meru Central Dairy ni wakwa gitengo gya kurungamira nyamũ cia ndithia kire Ministry ya Urimi gitongeretwo ni mwandiki munene Jonathan Mweke riu ni gikinyite mbere ya kamiti ya urimi ya bunge nene itongeretwo ni mubungu wa Tigania West John Kanyuthia Mutunga gikendaga kiri mwaka uju mujeru wa kigina wa 2024 2025 bunge nene yomba kubanenkera kigina kia milioni 100 kenda kiwanda giki kiomba kuthondekwa. We also have some presidential directives, chair between the performance contracts that are signed between His Excellency the President and our Minister, and then between the Minister and our State Department. We do have execution of presidential directives in that. And I'd just like you seek your indulgence that 2 of them have so far been made, that we have written to the National Treasury and not been able to get any positive response on how we can access the money. It is 100 million shillings for the Meru Central Dairy Cooperative Union for their animal feed program. That is going to enable them to manufacture at large scale animal feed for the dairy farmers. Kulingana na PS Mweke, Meru Central Dairy ni thondekarite 600 jeria gwa ntuku imwe na gwaka wa kiwanda giki gugatethire kunyio tumiri bwa mbesa kiri gusairia irio cia ndithia na ontu bobo bugatigireria lele kwenderwa ntu ni la bei ya ndem. Meru Central Dairy Cooperative is now producing around 600,000 liters of milk a day, supporting tens of thousands of farmers. And if we are able to get this animal feed production plant for them, it will really lower the cost of production and we'll be able to deliver milk to consumers and to our population at a lower cost. Also be able to compete globally with our milk-related products. So this is really important for us. If you can find us the 100 million shillings to fulfill that presidential directive. Kamiti ni urimi ni nenkanirite wirani bwayo bagutigira bunge nene ni kunenkanira mbesa kenda kiwanda giki kiumba gwakwa na rithi banterino bomba kuguneka. When it comes to presidential directives, we shall also seek audience of the relevant offices to know exactly where we stand in terms of these directives so that they can be implemented as it were. Kando na bobo abunge ba kamiti ni bautigite ngwiki gya kurungamira nyamũ cia ndithia gutigira niki kugwatania na abunge kiri kuthondekwa kwa miradi mingi ila kamiti eno ikunenkanira mbesa indi magavana bakajukia kanya ga gwikumia ati nibo bathondekete. Once we have this meeting from here, everyone goes to do his stuff. Then we'll meet another time when another time like this. And that is why you will realize that there's a lot of gap. We can't see, we can't feel what is happening on the ground. I've never had an opportunity to go and see these things that are happening on the ground. So even when you just tell me this money, there's nothing. We do everything, we pass the budgets, but when it comes to implementation, yes, we know agriculture is devolved. So at the end of the day, we are hungry involved in the implementation, even to go and see what you people as the ministry have done or are doing. So we are left high and dry, not knowing what is happening. But at the end of the day, who carries the day? It is the county government through the governor. So we are seen like we are not there. Or if we are there, then the governor takes all the credits. Yet at the national level, we are the ones who did actually almost everything. But when we are tagged along, maybe once in a while, we just go there like flower boys and girls. We would like to be part of what you are doing, because oversight doesn't mean you check from far. You want to be part of it. And that is why we even requested that you bring your state corporations together so that you can know them, and besides knowing them, so that you can develop a working relationship with them. Kuma mji munene wa Nairobi, Beta Antony, Rangi wa Kathenya. MCA municipality kale muteithia na ritirite murungamiri wa municipal ya Meru gitobunkana tamukana yo kuraga kwangaikia biashara pamuci yo mutindo wa kereka lebo wite kiume kithrunkana taka ingata ndakati ya bonda na nende nikambiritie kuingata biashara bani akiwa antuba bonda nikaba ingetro nontune bengeretie kadhuri murungu kiri musafara yo wita kiri mbunge ya county ya Meru.
Kwa mpinyiritwo muno nuntu bwa sheria kabarugera andikirwe I municipal manager kukonyi ukas beto na gintu giki ambuge ojo na bire municipal manager ituthe twina a way to communicate twinde both the executive na undungamirite anto de ki registrature nuntu one imakosa theirogo kira rukire wire ukas kumana ro batithithia atia batenderia town kabate batiko bakenderia town na utaba a solution uraba batikuthithia antu baba kintu kira mpenda twerwa twinde na miru yerewa bena families bakulera kintu kya biere antu baba igmachoka chukuru bena ana bakurera school fees. When you don't make a decision, they don't make a decision, sorry, ekubera bakendia ka bakethwa be town. No batikuthwa wina an alternative ekubera ntikwenda bwithwa bwe town ndenda bwithirwa bwe aja bwithithia 1 2 3 owenkanata kimya gitathira ura antu babikibiki owenkanata kimya gitathira ura antu bamira owenkanata kimya gitathira nurengata ekuru baba kwendia makutano owenkanata monkatha iji antu ba municipality obajukite bakario ng'ombe ing'ombe akithingata na chikitwe slota na ikamenya chititi kuthinjwa no twithithaia antu ba municipality ti ng'ombe ni antu bena mito yao na antu bakuthugania itwije gutina board ya municipal iria batiko karanthe ariri antu baba ugo we come to that decision re urakarite nde ambundi eko imbundi eko irakarite nde ngantu bamira kaire kamera ya mbiore wa municipality igoro ke and drag tuurwe Mombasa tuchoke tuurwe Meru na ramire kurirwa. What kind of county are we having? Antu county twake gutwira solution era antu baba kendia miraya ona betho bena living out of it that we are the people baraba kwetho itutu ko baura antu castigate their business. So I'm saying with a lot of pain in me that these people matter to us and they matter to this county because they are paying even the revenue for this county. Anto batumbi guichita jaba kwendia bangi underi mami ole oka ntiugau that it was the first okas ba Meru town but today nonto murungu tuteuka. So I'm there to represent these okas because they matter to me. Kana to twire antu baba baroka rukiri kwa kukwa obisi ekwa muni akariba antu betwe kiongo ni beyitia mukorire mantu ige miunda yo no gaibwayo kuringana na karibani ati nkulukia eka ngiri mwaja cioci na maiti kire karanio miunda ende batena mbeca cia kuthiatira ontubo kaitena ka Nicola Chabari ana ripotie na gari na mwana biashara thokoni ya Gacoroni wa dini ya Gatunga Tharakano arahaba kire baugite bakwinya bakuthiriwetie kwa ngarama ya muturire irekumania na gwitia kogoti ntugo gwa ntugo arahambitwe ayakaria bakire Rais William Ruto ni ati akamba kuthucia moni mono kire mwananchi wa kawaida mbere atirethithia ogoti bura kwenda no na mwananchi ura muthurire na kuthina tukuthina muno guku nuntu ukathima wona thina ri rukunenena muno into biretia gwetia ukiya muntu kada gentu getirio ukiya muntu kada gentu getire maicha manti kumerata iko tukaginya na maicha matumirite muno mama maruto ateri kuja kana kagerio rabo kumbeka gatumana into onto burabo ka kaeza gwetithia into konya na bateri lakini pengine nuntu nwage kanya gakuja inkoni tu bateri kuragwa maoni burago kana waigita nuntu tutikwenda bura into bigwetithia toto gogo makio chumbe ne kurema maguti makurema matongoro dotigaranga toro ya bikario atia go twetithagia tuigokinyira twithe into biare mire mutongo mwera natie go karagetithagia gwake agetithia maguta agetithia into miunda yetu taitu kuri antu bandikiri nkurukie muntu umwe miunda yetu kuri antu bandikiri to peace to miunda yetu bate ene ba miunda miunda yetu ni tukwengwa kuna koto ndatia murango jwa nyuma kwina mathina ya miunda taito cietu kwende ciani miunda yetu kwende aroria kwende nio mapune munda yure mamwe magwitiganiria kuma kiri magiri ma antu beto kiongo barabuma bakarite nthiguru na bona menda yao ne bareterete kinyamara kinene mantu ni mege kwegwa taito itakuthithania na amenda yao kana kinya gutwikika na menda yao ira mingitire bantu arabatwire kuringana na mapu ocha athirikari ya tambulangelo ibaba ya miunda olelia rieto ekinya na mundu athirerete mukinyoka ura baba inge batena miunda ntiwana nkya
na theni sisi tuko kwa sinda. Miunda yetu ntobeto kiongo ni kangiri mwanja, lakini ndio ntobaba thima munda education section betherie miunda yetu ngiri 14 kenda bona kwa kureyera mbesa barengesia miunda bakia bagura munda yaku yona ngap bekirite ngap yogwo ibi byatume miunda yetu yongeleka na yongela thina saindi munde mwe yekeri zero oini ngwande na munda yekeri zero anto munda yethera yande kinamba munda kwa tweka yekeri zero munda yonge na tuo mapune oyo akwa ndena munda kwa tweka munda kayo aturangi munda kwa tweka iyo ande kinamba lakini kwa tweka kweka sehemu kange kaiti watila komenya ko 3 muntu iteri lakini kakande kwa namba mwanya mundo na ike moe kiro point ithano na weta ki point ithano uketha wikiria andu bangi batano kwa hivyo kwina ndabo entari na itaito na ground no rikwo na kinya mundene wethira dietwa raku rithoki wenda kubwithia naro bwithira taito eu ukerwe toka uria andu au ene namba yu na weto bauria wabeta wabaende nara ukero barire anga ingirini kandi barire chasi na basainithia kinya registro te mantu tutethia nayo nao mathina ya emiundene tu ya affectite antu ibe ya affectite eka nkirukia ngiri mwanja ira si antu beto ekiongo wand na antu nkirukia ngiri mana yara ya affecti no ntu bwathina cia kuya wakulanirwo munda na mtungi wo karitwa kwaku arotwire ukaendwa ki mtungi noe nyawe na munda yake ende kwatwika kusensanura miunde u ina thina urito etumbesa imbinge na kwatwika kwa antu bamwe batikumba witwa kuria mbesa u kenda basensanura na ende kira bakorera thirikari ni ati ni chokere mendani nukaire kumithima na kinya kureta amapu uchiaoma no ntugukaya kwithirwo kwina thina inene ukaya kwithirwo mapu ira irio icho ikathi na mbe na utumirwa na kinya taito ira irikite na kunenkanirwa na cio itikuthiania na mugana wa menda ya antu mawa weta okabota okaulia sibo okaulia jabu sibo okaulia baraba miundene wabasia ukia kutethu thirikari bato amendera miundeu bati otweti mbesa no ntoti bonde tukumba kuria mbesa hii beye batutetheri thai bibi kendekana ibatwekirira twite munka miunde ye yesokerwe na kenda antu barabongo bonaki tutekie osuno miunde trono mbekera kinya mafune ni thina ndete nyore umbesa ile kuthira Kumanto beto kiongo Gebe North Beton Class Chabari Akari Badharaka North ni berete Rais William Ruto kubathikira ikinya kongelo tibo Kenya kadibankuluki ibuete thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi ni bati ubakira thoko ya Gashoroni kenda baraka kwenderi ntobio onte na ntakene Paul Wakabithi ayana ripoti na gari na mwana wa biashara thokoni ya Gashoroni wa dini ya Gatunga Tharakano arahaba kireba ugite bakwinya bakuthiri gwitie kwa ngarama ya muturire irekumani na gwitie kwa goti ntugo kwa ntugo arahambitwe aya karia bakire Rais William Ruto ni ati akamba kuthucia moni mono kiri mwananchi wa kawaida mbere atirethithio goti goti bura kwenda no na mwananchi ura muthurire na kuthina tukuthina muno guku nuntu ukathima wona thina ri rukunene muno into biretia gwetia ukiya muntu kada gentu getirio ukiya muntu kada gentu getirio maicha manti kumerata iko tukakinya na maicha matumirite muno mama maruto ateri kuja kana kagerio rabo kombe kagatumana into onto burabo kageza gwetithia into konya na bateri lakini pengine nuntu nwage kanya gakuja inkoni tu bateri kuragwa maoni burago kana waigita nuntu tutikwenda gabura into bigwetaitie toto gogo makyo chumbe ne kurema maguti makurema matongoro dotigaranga toro ya bikario atatia gotwetithagia tuigokinyira tuithe intu biare mire mutongo mwera natie gokaragetizagia gwake agetithia maguta agetithia into tochogetie kogori biare mire ta into bito kwendie bibi matongoro igoro ntheri mba twenda merinto bari nyama ba nyama chobi maba konyo akathiba getithagia nyama orinto gwetithia tuna kweguenganete na gya kurumia mwana na gya kuria biti na mbeca ira tukwengetirirwo geti tugwetithirwo goti tutiguchiona tomba ku maintain mije yetu na mashinani akamenyithia mwananchi wa kawaida tumenyana hata tugwetithangirwo goti na tukiona faida ya gwetithirwo goti
aritio guri ntu ya thoko ya Marimanti ni agashoroni araha biashara babugite na bende mono gutarukanirwa ntugo ino ya Aramisi ukegwa bena ntugo ya Obonka irita njera ya ukiria nterino na irankoro kichithiritwo itayaniritwo wakagita kimaendeleo chenjerwe bakoya gachoroni egatora ye permanent ni agwaterete maragwa eruma kothi mukengo kothi roye rwathagana kiamurukema kamagona mwankaro yero ke asenaiti ni agwaterete na tibateri yingwa goya gachoroni totienda yungana na Marimanti nonto kinya totire bamwe bari barugongo rwana ditwe banaga nwatanga bagachenjia ntugo ugatweka temwe lakini totienda tungana endi tochenjerwe ntugo gotweka Marimanti ntugo yenge gachoroni ntugo yenge yetho kwemwe ito kwinyereka nonto kinyanto bagachoroni no bathi kwendia Marimanti na ba Marimanti no baye kwendia gachoroni endi twathuranirwe ntugo aya gachoroni no yekerwe nchuma genda bara bakauma Marimanti bagenda magia into na titogethithia nogo ikagitani wakwa karia babaririkanĩtie thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi gũkũrũkĩra gavana Mũthomi Njuki ũtigĩri bawakirwo thoko ya gachoroni batige kwendagiria mũthetuni bakĩũnagwa irio na mbura gachoroni torogiri mwathwe na kwinyitwo inyire tutiega bantu gwĩtuma enda Mũthomi Njuki athi na mbere gũtwakĩra thoko yetu bwega ikenda inya twenderea bwega Mũthomi Njuki na twakĩra thoko na nekae na mathe na nekae ukarage tucethagia menya na gucethia antu baba bamuringire kura atwirie tumuthura tugakara bwega na thaino thene atwene ogo murigo gungwa kugura thina utintu tukona turinde murigo gatwika wana mbesi tikuruta kancho baya gututhigitithia mbesa gakwaika kanini turutite shilingi 50 aya nini gitongoro wetu utia shilingi 100 itugutethio Tharaka kana itukuthirwa Tharaka itukuthirwa kuringana bura Mũthomi Njuki ena nyerekari no ndo atenda kwerwo ogu nato shobere watabwato amuchobere tokimunengera kurereko era twamwere gachorori na twakire atuchererie muntu no mo tujietagira thoko no tuthambire kioro no tukioro karake onde kina ruko twekeyo ntugo ya Aramisi kwa bwato agetigira twakire thoko tutio karare onde mwathoni akaito inyire kugura maratati makwimba megunye kera kiumia no 500 600 muntu akigura kiratati ya kwamba mugunye nkiripotera Uru TV kumantere Tharaka thokoni ya gachoroni Bito wa Paul Gokabithe Boya Paul no tuginya muthi wa nteto chetu ngucokere nkatho no tugutho watanite na una nkatho che mwanya kire barabonde bakinyaniritie nteto chetu poru arena mubango yuaro siasa muna to mathithia ukari mureni kirimi and getwa utembe Edwan. Good night and God bless.